Agak guys, ngubungi lapangan kan langsung ngubungi lapangan itu banggel janda kita melu ngubungi lapangan banggel ya guys. Wah ya nih melu ngubungi lapangan banggel ki tenan loh. Ben diet. Nih cocoknya. Mlaku-mlaku ngene iki lha aku luwih kesel timbangane nyekel pacul. Pilih nyekel pacul lah. Mlaku-mlaku kaya wong gendeng. Oh, alah Gusti wis kan kono kalau nguntuk ya guys, tasine. Kalau klambine biru. Nguntuk ya klambine biru lho guys. Kabut bukan. Oh, bojoku kabut nunggu mobil guys. Ini membengkelkan mobil. Jadi kita menunggu di lapangan daripada duduk dia jalan-jalan. Ratara guys. Keduren. Ratara di jemri tak kayak nguntik kayak. Tekan kono kayak. Finish murah kengko. Wahyu. Oh, Jumbayu totoe. Wahyu guys. Teman-teman. Ngantuk kan. Nah ini guys kalau karena kan bisa melakukan gapura gitu. Biasanya ini tempat sepak bola setiap sorenya ya. Jalan-jalan harta diangkatan. Tuh, amer petengnya di